ब्रेक मतुंग तराम लोकसरी दुकान तरेन महीने तुमने साखरे मियो यानी सोकले मखा ताब पाओ पिजरी ngarang numidang pung taraga makhai rom tarak pada maya imphal PS na konba konuma thongkhong da phamba dukan sing khangau dan mai chalak pada dukan tare tumna sakre aduga dukan phamba MD Himat Khan chai kunthra ga tare apokpa MD Nasir Khan ma ki loina bi abebi kunthra ga ni thoi khwangi makha thangba sarukta maina sakhi badagi jenimsta pukatuna like a nakre MD Himat Khan di makha tana lying na widam rimster refer tawrakre mak ti phibam luna sokta badagi Dr. Singh na surgery tawnaba ngapi gani phibam luna sokpadagi Dr. Singh na surgery tawnaba advice pirakre hairi thaudo asida mai chakraba dukan tare ki oina chawrana lupa lakh humbudra marifu romgi pochai singmang takre thaudok thopam dagi miyoi kharna phungdorpada mai adu electric short circuit tagi haurakpa oigani adubu mai chakle haiba pauta badagi maya imphal amasung kakching dagi fire service ki team laktuna mai adubu muthattuna kannabu honaki adubu lambi phatta badagi khonglai thuna lakpa yadabana maram morduna dukan tareti kanbangam haudana tumna sakhibani hairi thaudok thopamda lafu pat tera komla khong GP hanagi war number MD Nasiruddin laktuna yingsinkre mangna phongdorokpada maina chakraba dukan taret adu mafam adugi maru oiba dukan ngaktani dukan sing asigi manungda grocery pharmacy cosmetics amasung asemba sa yonba dukan sing yauri hari thaudok thopamda maya imphal amasung hianglam PS ki team su laktuna yingsinki hari Manipur Sangai Festival is gani kunga manga da culture and troop kun marina saruk yargani tha maka taba pau pijari tha sigi kunga mathoi dagi horga kunthra phauba pangthoka doriba Manipur Sangai Festival is gani kunga manga da tongan ba culture and troop kun marina saruk yargani hairi Iramasigi matang da Manipur State Kala Academy ki secretary Sunanda Thoksom nangarang thokpa serol notice amada hapta kangjai bungda pangthoka da festival asigi cultural program da saru yagadaba organization sing selection tawre organization sing adu academy ki official website https://mska.mn.gov.in dagi phangani harakpa galone na akupa marol sing mari lainaba sing ne academy asigi office dagi office matam da phangba yagani hane su phungdorki Academy ki notice asigi matung inna piri ba website asida yenglubada handaki festival asida cultural program with the selection tawrabani haiba troop singdi Kalbi Songsong Tribal Cultural Center Senapati Huye Lalong Manipur Thangta Cultural Association Manipur Cultural Ashram Sangit Kala Foundation Thangta Cultural Research Academy Moirang Them Ibotol Cultural Academy, Atinga Association for Pauna Memorial Arts and Rural Development Services, Rahim Cultural Foundation, Apunba Artists Association, Kabui Union, Manipur, Saisakol, Bedabati Konungisai, Saidam Sang, Kangai Saisak Lol, Sindam Sang, Malem Apunba Thang Ta Mahikol Matam, Saisak Saitam Sanglen School of Folk Dance and Music, Kaleidoscopic Artists Association Sanginatat Kanglei Thangta Manipur Culture and Performing Arts and Research Forum Nungin Arts and Cultural Association Manipur Kanglei Inat Thangta Sindam Sanglen Performing Artists Center Northeast Artisan Forum Anoi Sindam Sanglen Amasung Progressive Artists Laboratory Parni Hairi Jail the Thajan Kre Tha Sigi Mapan Tha Taret ki Angang Now Puri Kumbi Setupur Maning Lekai the Morang Tem Isan Thori Yanduna like Hidaba Todoki Matanga Police na Lakapa case Kamari Lenina Paki Mapuroiba Nausa Kuntra Mangangasi Bistumbugi JM Judicial Custody Remand Tokre Hairi UGM Pare Police control room ki serola magi matung ini ngarang security force na yari po bamo lekai dagi morang tem Romes Allies Pari Allies Nanau Allies Laghu kuntraga ni thoi kauba RPA PLA ki kedarama mobile phone amoga kona na ma ki lekai dagi phare hairi drug yon ba phare Police na ngarang kaksing police station gi jurisdiction manung saliba palen makha lekai satu rotagi drug yon bana hama drug kona na phare hari phar mana dugi maming kokhol khulan chai kungani thoi kawi mak sanden district ki tarau
lai manai village dagini mangon dagi heroin number 4 hapa sapon ke mapan 2 wheeler ama amasu mobile phone amaga konana phare hairi huji makhata pau pijari relief camp ta lairli bai khoibu sa sangum na amada amuk hongjin amada amuk hongan tawduna thambasi yaningde Victoria relief camp ta lairli ba IDP singbu ton thana ubigano fajadaba wahai wata sinabigano relief camp ta lairli bisingi hakteng na ba paudam chusabu district ki khunja khuga tampak tagi khunja ama मे अहुम लिंगनी कुनगा उमदोदगी हौर खिबलाल सिना मरम मोरदुना चुचांपो डिस्ट्रिक्ट की खुगा तंपाक्तगी लांजेलक्तुना लंबोय खोनांग खोंगदा लैबा लैंगा की मणिपुर ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर दा हांगबा रिलीफ कैंप ता हौजिक फावबा संगजफम लौरगलिबी ओइनाम विक्टोरिया चही निफुगा तरुकना पाउसे असिदा मखा ताना हाय युमदा लैरिंगैदे तौजरंबा एनजीओ की थबक सिंगा दुदे चुचांपो दा बेस तौबा प्रोजेक्ट ओइबनिना अदुमा मखा ताना तौबा याखिद्रे मरम सिना सेल टेक टेक थोक्सरंबा अदुसु हौजिकते अमदा थोक्त्रे इपुरोबना सना सारमने अदुबु लांजेलगलबा मतुंग द मीगी सना साफमदा था मरोम चतुना यावरमने अदुबु मख्वांग यारक्तबदगी मखाताना थबक सुबंगम खिद्रे हौजिक रिलीफ कैंप लैंगाना साब थकपगी सेल पिबिदुना थाकपिरी हारगसु हिंगबदा तंगाई फदना संगदबा यादरबा थबक कया अमदि लैरिबनी संगदबा यादरबा थबक कया अमदि लैरिबनी मियोइबा कौबनीना अंगांगी महि मसिंग तंबदगी हौरगा अना आयेक फावबदा मायोकनदबा यादि अदुबु लांजेनरकपा हौरकपदगी लैंगाना IDP सिंगदमक पैकेज कया पिबिगनी हायदुना लाउथोकपदि पाउचे अमदि टेलीविजन की पाउ कयादसु थिंगनरे अदुबु ngasi फाव अमता फंगबदि लैत्रि फिबम मसि लैंगाना सिंदा खक हायरगा लोसिलब्रा नत्रगा मरक मयाद लोसिन खरब्रा हायबदुसु IDP सिंगद नाखै सेंगना खंगनबा पामी अखोइदि करिगुंबा अमता खंगद्रबनिना लैंगाना तौरप थबक सिंग अदुमक येंगदुना लैरे हारकी अमरोमदा लांजेलक्तुना रिलीफ कैंप दा लैरलिबा अखोइसु इसागी युम कै मै चाक्त्रिङैददि मौसागी पुंसिदा मयामना तौनरिबा चतनरिबा सिगी मनुंग चन्ना वाता पादना लेजरम मियोइ ngakta ni adubu wakhal thenba miyoइ singna ikhoibu yamna tonthana ubiba hanthaba wahai kya sinabiba sisu aduki matik thamoide nungaitaba phawi maramasina miyamna IDP singi sentiment khangbiraga phajaba wahai wata amadi miyeng yengbiu haina su pawse asigi khuthangda phungdorki longa koreng amasuma kha basti umangdagi khuchu khulai sing phagale पुलिस कंट्रोल रूम नंगासी नुमदांग थोरप सेरोलमदा सिक्योरिटी फोर्स सिंग एरिया डोमिनेशन चथबगलोनेना लेप्तना चथर किबा थिउमबगी थबक तंगासी सिक्योरिटी फोर्स ना पासोय PS न कोलिबा ngarangबम अमसुंग लोंगा कोरेंग खुंदगी सिंगल बैरल राइफल अनि मैगजीन अमंग कोनना पिस्तौल मंगा ग्रेनेड मंगा लोकल बम पाइप अनि तोंगान तोंगान बनोंगगी मरु हुफु वायरलेस सेट अहुम आयरन प्लेट अनि यावबा बुलेट प्रूफ वेस्ट अमसुंग हेलमेट अनि रिकवर तौरे हाइरी अमरोमदा जिरिबाम PS की मनुंग सनबा मखा बस्ती फॉरेस्ट एरिया दगी IED 7 गेलेंटिन स्टिक तरा ID इलेक्ट्रिक पावर यूनिट अमा डिटोनेटर अनि पेंसिल बैटरी मरी मीटर यांखै सांबा इलेक्ट्रिक वायर अमा अमसुंग मीटर कुनगा मंगा सांबा कोडेक्स अमसुंग रिकवर तौरे हाइरी मेडिकल प्रोफेशन द संगे हायरबदी कम्युनिकेशन स्किल हाना तंबा मथौ ताय डॉक्टर अशोक कुमार मखाताबा पाव पिजरी डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह मेडिकल की सिंफम लोम द संगे हायरबदी इंडिया की ओइना था अहुम की कम्युनिकेशन स्किल हाना तंबा मथौ ताय हाइना येंकोम नेत्रमणि कॉलेज ऑफ नर्सिंग कक्सिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर येंकोम अशोक कुमार ने फोंदोकरे वाफम असी कॉलेज असी मंगा सुबह बैच की BSc नर्सिंग तंगद मैरो सिंगी लैब लाइटिंग अमसुंग और टेकिंग पांगथोपद सरुक थौरम मपू ओइना सरुक यादुना मांगना फोंदोखिबनी महैरे सिंगना मपी तादुना खुन कन्नब होनरिबसि लेमना मांगबा यारोय मेगेन महैरो सिंगना ममितगी मपी ताना खुल्लसि कन्नब होनरिबसि लेमना मांगबा यारोय अखोय खुदिमक थेंगनगनी हाना ULF की हानगी चेयरमैन आके मेगेन फुंदोखरे वाफम असी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की लमखै चाउथोनबगिदम लई इंखोल मुथतप यारोय हाइदुना था अनि हेना संगसिलकपा खोंजंगी मनुंग सन ngasisu लई इंखोल की महैरोय सिंग यावना चतकिबा वाकत खोंजंग द सरुक यादुना मांगना फुंदोखिबनी मांगना मखाताना हाइखिबदा लोइलम लैंगाक अमना मियामबुना हेड पिबा तुहत पिबा अमदे हक मत पिबगी थवोंग
ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯂꯩ ꯏꯪꯈꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯍꯠꯄꯤꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯕꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 60,000 internally displaced person ohenbire asigumlaba tanda sida chahi 30 hena leklaba lay ingkholgi miyambu takthoknabu honaba makhoigi phangpham thokpa hak phanghandaba haibasi leiba lengak sigi achauba asoibani miyamgi mihut oina khanduna leiriba lenga asina kana leiti haibagi mawongda hanthana yengba haibasi sumde tokpham thoktraba thabakni masida achumba tawbagi mahutta aranba thong adumak chatharakpa targadi khunai sida marik pidagi maijawbi soidan haurkani ngasi khulsigi mairosingna angangba phiral paiduna khulla sibu kannaba kholaw lawkhibadu kaidangmoida kawbu ngamloi mairosingna mai masing ningthina tamduna high court asimakta judge oinana bo honagadabani hainasu phungdokhi lei ingkholgi miyamna chathakiba ngasigi wakat khongjang aduda mairosingna thengnariba awaba kaya su phungdokhi nauriba mairosingna pokpadagi ngasi phawba makhoigi mayum amadi khul oiraklibasibu mut that khigadra haibagi mipayabagi kholaw kayasu lauki chairau singda salaitere ki phiran yumkhre Imphal West ki thamai banda leiba tingkok maru sidabagi masai kol chairau singda CRPF langjing ki commander Padmashri N Kunjarani na lusingba miur kangbu amana phitni phu wangba salaitere ki phiran yungduna ikai khunba utkre phiran yungma ki thoram sida W Nandini AM Somorani amadi atai mioi kayasu sarugyaki thoram sigi matang da Padmashri Kunjarani na phongdokhibada thangmaiban chairau sing hairaga miyamna thuidona khangnariba atingkok maru sidabagi masai konda ikoina numit khudingi walking chatli mapam masida sarai tere ki phiral ama yamna phibam chadana leiramba thengnaki nong nungsida amadi nungsada kuina leirakpana phiral adugi makhong oriba wagi sarukta ate akai leiramba amadi phiral adusu segairaga leiramba thengnabadagi GI pipe na makhong ohelaga fit nifu wangba salai tere ki phiral si naunana yungduna phiran sibu ikai khunaba utsabani aikogi nar saktambu takliba phiran sibu ngak senduna matam chupada thamsi haiki National politics ta chanaktra bada swaida lenga paigani khalibasi munna khanthaningi Chidananda National politics ta chanafam lektra ba matamda Congress party na swaida lenga paigani khalibasi amuk hanna munna khanthaningi haina BJP ki Manipur Pradesh ki Vice President CS Chidananda na phongdorakre Khunai da mipum khuding mangna nupi singbu hena sogotpagi wakhal laglabadi chakhotpa leibak soidan oigani Hiram khuding magta mai pagli hairiba nupi khuding maki marumda mabung mawpa masimanaw singi nupa kharadi hekta muglerami asumna khunai asida mipum khuding mangna nupi obisingbu hena sogotpibagi wakhal laglabadi chakhotpa nungayai phaba leiba ama soidan oiba ngangani haina Manipur State Commission for Women ki chairperson Thumlip Tining Pham Mosangna phongdokre Hokar waramba kobagi mingda piba pension yen thokre Hokar waramba khosnam koba mitai gi mingda pi sumoi nam laikai da leiba ahal taragama panda tha gi piba pension mayum da chatuna kobagi mana masanupa international award amadi Guinness Book of Records ta ming yaw khraba sangnare ba khosnam Tokyo mitai ngasi yen thokre hairi Artist sing da leiba ka thokpa amadi awaba khangma ngamagi thongna tamjaningai ni MLA Karamsyam Sumthang Creative Artists Association gi taraga tare suba mapo kumon thorum ngarang lilong chajing Mairen khong lekai gi community hall da pangthokre thorum sidalang thabani sigi MLA Karamsyam Association sigi President TS Nilo Theater Activist P Khogena President member sing oiki hari Metropolitan City kya da air pollution gi khudongcha da bana puduna chatpa yaba air purifier gi demand hengalakre Ningthamthagi matamda mafam kayadagi charu mai thabagi mai khuna amadi ayingba nungsina maram oiraga nungsita yawbai sing maningi changwangmana pollution tholiba particulate matter kaya nungsina phajinduna thamana Delhi yauna laiba asigi metropolitan city kaya da air quality index AQI haukiba chayol ani ahum sida khangwang
वांखलकपदगी मियामदा खुदुंग चादबा मायोंग हलकलिबसीना मरम ओरगा इंडिया की अहानबा पुदुना चटपा एयर प्योरीफायर की डिमांड असुकी मती हेंगलकरे हाइना एजेंसी की पाउना फोंदोरकली गुरुग्राम बेस तौबा स्टार्टअप अमना पुथोकपा एटोबियो पेवर हाइना बिंगथोना पुदुना चटपा याबा प्योरीफायर असी ममांग थादगी हौना मियामना अंगकपा फंगना लैबगी चांग हेंगलखी मसिना ताकपदी मेट्रोपोलिटन सिटीसिंगदा लैरिबा मियामना एयर पोल्यूशनना मखोगी हक्सेलदा सोलकद्रा हाइबगी चिंगनबा लैरे ताकपनी हाइरी मियामगी ओइबा डेवलपमेंट मियामगी ओइबा डेमोक्रेसी माय पाले पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार मिखल के रिजल्ट का मरी लेना मियाम वांग बिहार की मिखलना मियाम की डेवलपमेंट मियाम की गवर्नेंस मियाम की डेमोक्रेसी पुनमुक्त माई पाई है मियाम उट्प गमले है फोंदोखरे बिहार मिखल की रिजल्ट की मतंग कांग्रेस लुसिंग उन्नदन वारी साखरे वोट हुरान की हाइख्रे मखाता पाव पीजरी सीट चानी का निफूग हुमदोय लेबा बिहार असेंबली मिखलदा ओपोजिशन एलायंस होइखिबा मागदबदन चाउना माइथी खरब मतुंग अमसुंग लेबा सिगी ख्वाइदगी चाउबा ओपोजिशन वरिबा कांग्रेस पार्टी सुमगी सीट तरु कादुना माइथी खरब मतुंग ngasi लोकसभा दा ओपोजिशन की लुसिंगबु वरिबा राहुल गांधी अमदी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ना पार्टी की लुसिंगबा कयागा फमिनदुना मिखल असिदा ओपोजिशन की करी असोइबा लेखिबगी हाबगी मतांग कुपना खने नैना करे हारे मिफम राहुल गांधी ने मियामदा मीडिया वाफम फोंदो है याखिदे कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की के.सी. वेणुगोपाल बिहार की मिखल ओपोजिशन चाउना माइथिखिबसी इलेक्शन कमीशन थोनबनी मिखल ट्रांसपेरेंसी लेखिदे SIR मतिंगना वोट हुरानबगी थबक पाक्तन सतकी हाइखी माइथिब साउनिंगबा लेते मतम की आका कुम हाइबदुनी तेजस्वी बिहार में खल ओपोजिशन एलायंस चाउना माइथी खरब राष्ट्रीय जनता दल RJD की चीफ लालू यादव की मजानुपा ओपोजिशन की चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट होइकेबा तेजस्वी यादव ने मिखल RJD ओपोजिशन एलायंस माइथी खिबसी साउनिंगाई लेते मतम की आका कुम हाइबदुनी अदुबु RJD दी मतम पुनमुक्त लायरबा सोथहरबा मियोइसिंगी पार्टी अदुमक ओखिगनी हाइना फोंदोखरे पीपल डिफेंस फोर्स ने इम्बूस तौदन हुंतालामी यांखई हाटख्रे 15 फाख्रे रेजिस्टेंस फोर्स सिंह ने हुंतालेंगा की मिखला थिंग पीगनी लाउथोखरे हजि मखाता पाउ पीजरी मियाम हुंतागी मायोक लान हौरिवा पीपल डिफेंस फोर्स PDM ने संगायन रीजन द हुंतालामी की मथकदा चौबे इम्बूस तौदन हुंतालामी यांखई हाटख्रे अमसुंग 15 ना फाजनख्रे हाइरे संगायन रीजन की कंटावालू अमसुंग खिन यू टाउनशिप की माइकई मनाक हुंतालामी अमसुंग मपांग वरिबा पियुसोते मिलिशिया की अपुनब मियोय सामन साब मिलिटरी कलम अमगी मथकता PDF यू न लुमदुन लंदा सतकीबदा मियाम हुंतालामी कया अदु सिखिबनी लंदा सतकीबा अदुदा यावखेबा PDF यू की मियोय अमन मियाम लामी की मथकता PDM न पुंग अहुम लोम अकनब लंदा सिंग सतकी क्लोज रेंज द सतकीबा लंदा अदुदा मियाम लामी मपांग चमीनरीबा पियू सोती मिलिशिया की मियोइसिंग अदु हाटखिबगा लोइनना यानब खुचु खुलाई कयासु फागतप ngमखि हाइरि हौजि सानबगी पाव मणिपुर पोलो इंटरनेशनल था सिगी कुनगनी थोदगी मपाल कांगजे बुंग पांगथोलगनी मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन MHRPA न सिंधुना 15 सूबा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल था सिगी कुनगनी थोदगी हौरगा कुनगमापन फावबा इम्फाल की मपाल कांगजे बुंग पांगथोलगनी हाइना टूर्नामेंट सिगी स्टीयरिंग कमिटी की चेयरमैन प्रोफेसर C.H. प्रियोरंजन न फोंदोखरे उरिपोन निथौ खोंजम लेकायद ngasi pangtokeba pawmisinga unabagi mifamda Priyoranjan hai pangtokadoriba 15 suba Manipur Polo International the Columbia amasung United States saruk yagani haina confirm torokle Spain amasung Italy su tournament asida saruk yaraba yana lei masigi mathakta Indian Polo Association makhogi India A team Chhattisgarh dagi tharkadori amadi India team B oina Manipur su tournament asida saruk yagadori Manipur Horse Riding and Polo Association International tournament asi haukiba kumjali sing masamapan marfudra ma thoida yan hana hudokibani Talem Piriyobata amadi ingalemba luwang khalakpada phangi maikai dagi thagat pa phungdoragli
थासी कुनगनिपानदगी हौरगा मथंग थागी तरा फाउबा तमिलनाडुगी चेन्नई अमदी मदुराइदा पांगतुकदोरिबा FIS मेंस जूनियर वर्ल्ड कप लिसिंगनी कुनगमंगादा सरुक यानबगदम हॉकी इंडिया न मियो तरा निपान साबा इंडिया गे स्क्वाड लाउथोरपदा मणिपुर गी पोस्ट रियर हॉकी एकाडमी फार्म दगी हौखिबा तालीम प्रियोवर्त अमदी मैराबा सिखोंदगी हौखिबा थौनाउजम इंगा लेंब लुवांग अनि खलकपदा फार्म गी माइकैदगी थागतपा अमदी नुंगाइबा फोंदोरकली सिगा लोनेना लोजरे ngasi phongba huela pau se dagi khomjinjaba maru pau sing khwai punoppu amuka hana khurumjari।